那我说茶。和午夜会。A 会。和午夜会。和午夜会。A 和午夜会。A 会。A。落雪哦，天公落雪哦。那你不下雪嘞？阿公，nhà nhau mày biết cô nhìn mà. Nhà lại chỉ biết cho mày lệ, kim bùn nhiệt nhị sang nhiệt, ấy sẽ hiong hiong tăng cho tẹt. 唔講乜嘢做咯？ Nhà lại biết cho nè, 我嚟唔係做我做我啩？ kỳ tên một tô ngay kẹt, kỳ tên biết cho này lệ. 唔講乜嘢做咯？ A kẹt, hẳn vô a hao, đi ca nhìn biết cho này lệ. Kẹt kẹt là.那你哥啊，那会不会给有贴的？等下同下天数拿。Ờ. 爸，再来聊。你做哪嘞？哎，是报嘛？啊，那你做嘛不认识？有出去行行来冇？陈先生真歹势，过来交代养不卡。陈先生，我来今俾我做来，你叫我吃饭，你有讲时间冇？那你等我，叫我吃饭，等我。 来了呀。爸，是茶。喂。茵茵啊。我都不开呀。有啦。这边我先拿证来。嗯。大概是董出啊。 好了，马上带妈回帮没？好，再起来我。好，拜拜。
Papa. Mama masuk ke rumah sakit lagi. Kondisinya semakin parah. Kabar dari rumah sakit perlu segera dioperasi. Kamu masih ada berapa duit? Cepat dikirim pulang. Ya, aku tahu.对，我们是先说先付10%的定金。啊，现在怎么又突然说要加钱呢？我知道时间很赶，但是突发状况嘛。不想这样随便穿嘛。他就突然这样啊，你就先跟他讲一下。我以后再去拿好了。可是我之前谈的气球造型。气球，你不要再一直想要那个气球，没有气球用花篮也可以。但是，你觉得这样好吗？对啊。那就不用气球，用花篮，一束玫瑰花当礼物喽。哎，好了，先，哎，我现在有插播，等一下哈。喂，爆梅啊？加油一大要去做夜幕啊！阿 K 啦？阿 K 咯，哎有人也把讲好嘛啊？有，我同我爸讲好的，拜三安补。我记得咯。哎，没问题。我来打电话。好，有时间了。繼續請阿勇啦，哈。好，拜拜。好，張來了。拜拜。好，拜拜。喂。走。阿 K，那你？喂。天，现在决定怎样了？好了，不然你先請他給我們 sample 看嘛。哦，那就先这样哦。好，那先這樣。那好吧，拜拜。好，拜拜。泰哥。哎，阿 K，真來啊？係啊。哎呦，要結婚了哦，恭喜哎，啦！彤彤最近有準備呢。哎，彤彤。乖。阿妮阿姨，來，先抽啦，走先抽。做露台要結婚，啊，嗰樣都得唔得嚟睇做咪係嘛？而家都在轉來喊好的。哎，爸，泰國轉來了。爸，你做嚟了？唔是咱叫見哦。爸，阿豪啊，唔記得了？阿豪。阿豪，係呐，人家新 Q，嘎嘎，佳佳，記得嘛？飞哦，我睇嘢咯。飞，會現場嗎3個好朋友，4個好朋友，人家跳舞嘛？沒啦，剛剛都拿。飞，哇，飞起來，飛起來。我查呢，不是有錢哦。阿妮阿姨，這個好好玩哦，可不可以送我一個？彤彤來。走，彤彤。來。那妮阿姨送我的。哎呦，哇，子恨哎！阿公，叫阿公。阿哥生日快樂！爸，人家孫彤彤，記得嘛？爺孫啊。阿妹嘅人孫。啊。你老公生日快樂，你聽到嗎？啊。看了冇安全。阿公生日快樂！啊。叔叔的喜帖。彤彤，你有沒有吃麵？好，里面。要不要吃麵？那個很好吃哦。爸，是搞哪位啊？我是鲍蕾哦。这是阿公的送面。哇，你在學校是吃營養午餐嗎？哎。他是吃什麼？營養午餐有什麼？有。有像這麼好嗎？那你做的時候見了見好似的，又那退完的你要多吃一點，意思你幹嘛呢？吃苦瓜？你打電話說依你嘛？吃吃看，它不會苦啊。依你也不阿看你好妮阿姨，我嘛？要吃這個。好，你要吃那個啊？好來。去搞來啊！我吃蝦子。去搞來。好。雞肉。那你去搞咩哪位啊？我是給肉哪位？嘛。唔吧？啊。老叔，拜拜。拜拜哦。生意。大姐，东西记得让奶奶做给爸吃。哦，好。走了，拜拜。拜拜。謝啦。啊。哎呦，沒事啦。爸，你3年這照顧，到時候用到錢啊。你送拜就本來的啊。那等啦，唔忙事哦，隨時同佢講。哦，係喎，我帶人醫院，讓佢不怕醜啊。好了。嚟啊。好。會查聲音哦哈。好。
客倒了嘛问着。阿就阿客啦，阿转来诶，来到家有吃饭啊，记得冇？吃水果冇？来，我去到要说，我刚收工脚。我什么？来啦，啊，蒙这个色啊，然后这个色啦。等你，我去下公司。信用上面修改，等下打本咯，拜。爸，唔看，唔看廿萬嘢，你又唔記得了啊？講個動作變嚟啊，跟到英英，講，講吼，我做阿公嘅呢，係都要生人嘅啦，馬上就要結婚呢。估算吼，佢同日日去，過幾年就會過來。啊，唔是少啦，佢哋就要好人，喺佢哋講乜嘅，唔就點頭就好嘅，吼。幾萬人？唔看清楚啊！
人哋過來把人看清楚來。秦先生，你天信用很舌头。走啊，拿东西问。秦先生，上头这也不卡带，也不发送。俺是谁哦？做嘛按照约吧好，你还没不平嘞，不平我请医生看，对吗？俺没不骗嘞。阿公，你做嘛解？阿公，阿公，那你你们安乱嘞？那你迄面同我发特别嘞，迄面同我发特别嘞，迄面同我发特别嘞。唔系，你这家送本阿 K 的。阿 K 咧嘛你？你同我发台湾呢？你同我发台湾呢？你同我发台湾呢？你同我发台湾呢？本车偷走嘞！阿公，入邊行要裝胸中嘅啊！阿公，阿公，阿公，阿公，阿公。阿公，阿公，
咁慢得啦。答辯都談唔切。我咩讓你講過咧，做唔得亂走。希望看到我去到本來嘅地方，等我來接你，知冇？就邊呢？你談唔切，講東東俾你還談唔切。我人家去到警察就來請你。有半條幹嘛咧？那寧，我飲茶。飲茶。爸，爸，哪里？哪里？哪里？还唔我 N 嘛？人家就很用的哈。啊，抢我照顾阿爸，唔同阿爸照顧到安用。我喺搶來照顧，唔會搶來寫篇數的啊。照顧你照顧到警察局去啊，也要體擺咧。人家都英語都要變到二位模的，我唔是上班的嘛，我係我工人的嘛，沒有講法用談到冇啊。當真沒從你那邊聽聽的，對外面有旅行做了，你去做在做去嘞，要不然我爸送不了裡面。你就問個阿公嘛，叫他有原因嘛？答辯去發脾氣，結果咪喺半年送進嚟。也係不卡的事情。我強家就去看阿妹，阿妹不騙咧。做唔得，等我做就爭過。啱講阿妹得唔得咧？但那麼不允許錢，你先記做ingin呐。啊，你就做得安心的。我冇錢，我就冇卡。請問你去飛門？啊，拜託唔請他去拜啊！我冇呢個卡事情，我爸同照顧我。我等佢一年，一年。哎，中啦！真欣賞，今晡日心情都唔好，係咪發生乜個事？就好嘞。心情唔好，可以請張老師哦。
pengen pulang. Ngapain kamu pulang? Emangnya kamu tidak tahu di rumah lagi banyak biaya? Anakmu mau sekolah, uang listrik, air, dan mama butuh uang untuk berobat lagi. Tolong kasih anakku dengar sebentar. Anakmu lagi gak di rumah, lagi sama papanya. Halo, Halo Mama, Mama ini aku. Mama ada di mana? Mama kerja. Mama kerja di mana? Lama-lama tidak pulang-pulang ya. Aku kangen dengan Mama. Mama tetap pulang. Kamu bandel gak? Aku tidak pandai, tapi Bapa tidak sering dan sering pukul aku. Aku takut sama Bapa. Mama bolehkah kerjaannya dibawa pulang aja? Ya lagi kita kan enak berbareng-barengan. Mama yang tidak capek-capek. Mama pulang berenangnya. Mama sebentar lagi pulang ya. Aku punya Mama. Iya. Kalau gitu aku tidur ya Mama. Mama sebentar pulang ya. Bye-bye Mama.
나니? 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 나오시차. 나니? 나니?
哪里唔见呢？講乜雞？然係出藝忙，然對出藝忙阿公，你做乜雞？你係唔係我鳥？是不嘞？你叫我出來咧，要嚟鳥咧。东西唔免安尼变的啦，你到底安樣？变唔出我亲毛啦。东西都唔免安尼变。有人要變啦！做乜雞啦？就是腰嘞，卖东西嘛是。妈呀！腰嘞。你要吃乜雞啦？算了。有看到阿公嗎？阿公有看到阿公嗎？
睇那麼拍拍，把水壺誒。看到哎。喂啊，喂到啊。有看到阿公嗎？阿公你去那邊啊，阿公。看到阿公，把水壺。喂。阿坤伯係嘛？係，嗌車啦，排車哦。嗱，妹係啊。就算看到阿爸出現嘛？阿爸哦，冇看到哦。冇啊。係啊，大早就冇看到哦，用係啊。冇啦，阿爸就算出現。冇看到人哦。冇看到人。咪一坐一齊嘛。哦，咁係用手機講冇叫一齊嘛？唔是。係嗌講一聲就好嘅啦。哦，排車哦嚇。簽到就兩講嚇。好，拜拜。哦。
kamu nggak pulang? Aku menghilangkan Asui. Siapa Asui? Kakek yang aku jaga. Kamu seperti aku 3 tahun yang lalu. Kamu kabur kan? Aku tidak kabur. Aku cuma mau minta izin. Aku lapar. Kenapa kamu mau minta izin? Ibuku sakit keras. Bosku tidak mengizinkan aku pulang. Aku disuruh menunggu sampai tugasnya selesai. Jadi, Aku datang Taiwan menjaga orang tua orang, melantarkan orang tua sendiri. Sekarang malah menghilangkan orang tua orang. Aku kira datang sini cari uang saja sudah cukup. Tetapi melihat dari keluarga aku, walau banyak uang, jarang sekali makan bersama. Tetap saja kesepian. nggak balik stasiun tunggu bos kamu. Kamu sudah kenyang? Dia lapar. Obatnya pasti belum diminum. Tenang aja, Taipei itu aman. Dia nggak mungkin ada masalah. Kenapa? 现在几点？你们这边干嘛？我们老板7点没上厕所，要我在这等。你们怎么没有跟着一起去？怎么会一起去？他怎么没有带你们去？叫你们在门口等。难不成我会主动问他说能不能在门口等呢？你干嘛？说两句就想跑？
居留证拿出来，快点！你看什么？看什么？啊？我等一下再来查你们证件。哎，前面不要在那摆摊了，到底要我一天查几次啊？你的方法。Kenapa kamu bikin capek sendiri? Ayo cepat tinggalin aja. Sebelum aku kabur, aku dapat bos yang sangat jahat. Tengah malam, dia ambil kunci masuk ke kamarku. Jahil sama aku. Aku teriak. Saat istrinya melihat, malah aku yang disalahin. Aku telepon suamiku. Suamiku suruh aku banyak sabar. Dan masih mau aku kirim uang hasil jeripayahku. Padahal dia sudah sama cewek lain. Mereka menghamburi semua uang kerjaku. Kenapa kamu tidak pulang cari perhitungan dengan mereka? Sudah lama tidak punya rumah. Mau pulang kemana? Jadi, rencanamu mau tetap tinggal di toko Indo? Di bumi ini bukan hanya ada Taiwan. Dan Taiwan bukan hanya Taipei aja. Pulanglah sebelum kamu seperti aku yang dulu.
Halo? Nani, Mama sudah menikahkan kita. Sekarang jenazah Mama tidak dapat dibawa pulang karena biaya rumah sakit masih belum dibayar lunas. Uang kamu masih ada berapa? Dan lagi pula, ya kita masih membutuhkan uang untuk mengurus pemakamannya. Nani, kirim uang secepatnya ya. Ya, aku tahu. Halo? Kak. Uang sudah aku kirim kurang melalui Western Union. Tolong dicatat nomornya 10 angka. Kata orang bank, dengan nomor ini dengan KTP kakak, uang segera dapat diambil keluar.
算的啦，你应该也责任要多的呢。都唔知，那你讲我多年了，地方登记。那你做就专一的啦。你们呢？没冲啊？啊，所以啊，在哪里了亲爱？唔讲嘛，唔讲嘛，唔讲嘛，唔讲得挨啊！挨人拉的啊！专一嘛。冇水的。坐一坐定哦，坐唔得只哦。
Theo ca, cũng cái yo ngày piong yo hap, ơi kỳ tết, ơi châu sự kiện bún kỳ xét. Hàn yu, kỳ với kỳ tết, kỳ sẽ có xin lệ, với xong còn ơi sẽ. Ngày he, lao cũng, cho số nhiều cái sự情. 你爱多尊重阿公的意思，因为阿公知道佢即家很有用，條家阿公需要嘅係要較多嘅時間來脾氣，落力唔得。 亲亲上。终于要结婚了。 没有发不来，你们在意留翻南部嚟好吗？好啊，那你出不卡？那你叫。 喂，茵茵啊。喂，那电话喊高流错了。嗯。他准备好嘛？爸爸还没打算准备动东西，我不年爸呢。哦。我记得老年爸这里吼，还有像那里写了三副账后来。我开始无论吵吵的哦，但是差不多过半点钟我都让不开。哦。会多的时间等打电话过哦。哦，继续写下用了。等下见，拜拜。 这么安艰苦嘞！我本娘我有决心，看，陈先生我结婚了，妈我结婚嘞，黑头还有，仲當然符合。 转了，哦。